China Aerospace Science and Technology Corporation hi ni kum khan apoi lea Sri Lanka ra rocket launch voi somthum pakwa zet nein khovel pona khian spacecraft somriat pakwa akap chuka ani tilawa US khwan rocket launch voi somli pali nein anga ber tuna hian US le China te chuan khovel pon lama space race an nei le meka an ma lo man lian tak om chu sikisen khi ane NASA le SpaceX te ang chin China chuan Marsa khian apolin astronaut thon lu atum thu apuang to a thla bukhwar moon base din an tum thu an sai to bok space exploration lama hian China hian NASA le khovel ramdang song song te hi ama khal thei don emti i han bi chiang don te ang China chuan tun hai lok khan Marsa mission nei torin robotic craft Tianwen-1 chu alo thun lut to a her probe hian Mars Hale 2 orbiter le lander achunga rover om Zhurong tia amingan phua chu apai tel bok scientific instrument chi sang sang som pathum kengtelin Marsa spacecraft thon lu to zinga chuan alarit pera ton nga don setarit ani hem mai Tianwen-1 hian kumin February ni som khan Mars orbit khi an thlenga sikesen leilunga rover da thlak na tur punrem lai zong halin me ni som pali khan lander achunga rover om chu sikesen leilunga athon thlata a him takin atum zoi ti hian China hi USA tilowa Mars planet help a leilunga rover da thlazui thei om chun ane he rover hi thlathum chung vel chau Mars leilung fangkwal tura man ani dona sikesen leilung rap tura NASA in akum som chung tel te meu abe kha China hi chuan voile khata aron ti hlo thling ngal pop thea China hian NASA le SpaceX te thil ti dan hi ala chhong ti na ani thei mayem kumsani som pokwa khan Chinese rocket chu inland spaceport atanga ka chu ani a he thalak hi social media lama te vortar ni in he rocket siam dan pian mang hi SpaceX Falcon 9 rocket nen ai nang le China hian akut chuak Long March 8 booster chu Falcon 9 rocket te anga man non thei siam atum ve meka China company lian tak tak te chuan man non thei reusable rocket siam chuak turin ma chop lian tak an nei mek Entirnan SpaceX company ang chi Link Space an ti hi China a khian om ve a Zhenzhan 1 launch vehicle hi SpaceX ho Falcon 9 booster nen ai nang hle Galactic Energy ko chuak Ballast 1 vehicle po siam mek ani a SpaceX Falcon 9 rocket angin ading zongin atum theidon China hian an space programma mamo ngai ang chi zong song hi ramdang ti boy mi lovin ain siam veka hei wang hian space exploration lama hian aron sang tawak ni in an ngai NASA hi kan hriat thau angin European Space Agency le Canadian Space Agency ten an thopuya China ang hian amalin antivelo space lama China thilti thei hi sikesena rover thon lu chau hi anilova kumsani som pakwa khan thanung lama khian probe alo trumtir to ba ka ama salama rover alo thon lu to tenen thla khian trum ni an trum na ani to ti chuan nikum December thla khan China hian Chang'e 5 chu thaleilung hanra tir le a lung le sample paun li vela rit chula in khovela alo hon thla hetianga thaleilung sample khovela ron hon thla khi kumsang ka zakwa samsari paruk Soviet Union Lunar 24 mission nuwa tile thei masaber anni chuti chu thaleilung ra le tumchung changa hian enge thuthar omta le tunari chuan American Apollo program che khan mishing te hi thaleilung alara tira nima sela hun rei tak heni na anlo chel to hian top lam an hai mek sel China hian kumchang ni somthum mange in thaleilung ra hi atuma achan chu kan khovel thenom hian zor sum thil hlu tak tak apai nem em wang ane nuclear fusion power plant a mantur helium 3 tam tak oma helium 3 hi khovela atlem em awangin thla khi lunglukhur anga ngai ane zona lian tak omta chu engtin nge heng thil hlu te hi kan lak chuanga engtin nge khovel lama hian alo hon thlak theyang
kumin Mars ni kwa khan China Space Administration chuan Russian Roscosmos nen thla khian base din turin an thok dun don ti apuang choka he base an din tum he the International Lunar Research Station ni donin khovel ram sang astronaut te man thei turin an hong dona experiment scientific research le thalei lung fan kwalte anei theyang hei chau alanilova China hian astronaut te thalei lung ra puitu tur spacecraft asiam to boka nima sila space race loman hluper chu Mars khi alani China hian mishing chuan tel ngei na crude mission chu neya solar power plant lian tak bun atuma kumsang ni somnga ma ngeya ti puitlin atum an ma chophi aturu hlom ema wang hian ngai poimo masak pera an nei chu Mimala Space Station din ane International Space Station ISS khian adam hun chung amang zo trap to a kumsang hi som hi pali thleng ni in hemin hulam hi engtin nge ni zel don ala hriat lo Russia hi chuan kumsang ni som hi panga a an chu san tur thu an soi to thunga hriat tur poimo tak pakhat om chu ISS a khian China hi an kalve theilo hetiang ani wang hian China chuan apuala ata tur pik Space Station din turin ma alameka kumin April thla khan Chinese Space Agency chuan tiane model chu alokap chuak to mishing chen theina tur le Tiangong Space Station ami tur ania Beijing chuan model dang da chole turin Space Launch voisom dang anei le don kumsang ni somni pania Tiangong Space Station hi peifel ani dona ate khinnan ISS remkhom nan khian rocket launch voisom li pani z nei ani tuna kan mu he an remkhom zo nuwa Tiangong Space Station landan tur chu ania China hian ramzong zong asom tel don ani heti lai hian China hian space race sa NASA hi umpel to ma se khovel ram sang te chuan an film khur tok lo an ti a hun lo om tura boina om chopal an hlau hle entirnan an space station madul masaber ka chuanana an man talong March 5B rocket booster kha leron tlathale turin khovel orbita khian omzenei lovin athlok kwal ringotani kha boina ni ber chu he booster hi control thei anilova metric ton somni pakhat setarit alani zui NASA chuan China thilti dan he adem hlea ani hi chuan mipui omna hmuna tlakna chance a omlo anti ve thunga ti chuan an soyang ngei chuan he booster he Indian Ocean a atlata ani kha heti lai hian kumsang ni somni khan rocket ke them chu Ivory Coast a thingtlang kho pakhata alo tatoa Vanaya siamin thile liam soitur anom lo hlo hetiang hinima se China hian van thengrenga rocket ka chho hi alati ton chawa Long March 7 rocket mangin Tianzhou True spacecraft ton ruk point pariatarit pungrapur chu akap chuak le e spacecraft chunga hian eile in turba ka spacesuit le astronaut tetana manropoi mo thanem tak atela khovel orbita khian Chinese Space Station third tour tiane model omsanen khan anhanin zom ane ti chuan karkaltani ngani khan China chuan astronaut pathum Nie Hai Sheng Liu Boming le Tang Hongbo te chu Chinese Space Station thara khian handa chauta thlathum chung hancham donin experiment chi sang aneyang hriat ve mai atan astronaut ti ming hi azong songa man anilova kodan sang nein China mi anni chuan taikanats anni thung China na to chakdan eni chuan space race a hian mashroi tu anni ati theito a hetianga chaka an kalzel chuan NASA ai hian sikesen leilung hi an rap masalowang ti asoi theilo heti lai hian harsat na sutlang ngai tam tak aloma marsa zin hun chung hi thlasari chuang te ani theipa ka azin mi te a enge ngong ngane ang ti engma hriat alanilova China hian heng harsat na thleng thei chinfel dan tur kong hi aladap mek ane enge ngai dan le space race a hian tunge chung nung berang sikesen lon tumzi nga hian NASA ba ka private company SpaceX le China te an langsar ta bera tu hian nge sikesen leilung hi rap masaberang le video hi ingai na chong ani chuan lo like la ale beka thu thar ngai nom dang nen kanin mule thau donia